Okvir za smanjenje rizika od katastrofa iz Sendaija za period 2015-2030 usvojen je na 3. svjetskoj konferenciji UN-a o smanjenju rizika od katastrofa koja je održana 2015. godine u Sendaiju. Bosna i Hercegovina je jedna od 187 država potpisnica. Cilj Sendaji okvira do 2030. godine je značajno smanjiti rizik od katastrofe i ljudskih gubitaka, smanjiti gubitke sredstava za život i zdravlje, ekonomskih, fizičkih, društvenih, kulturnih i ekoloških dobara osoba, preduzeća, zajednica i zemalja. 2023. godine će zemlje potpisnice biti na polovini puta u provedbi okvira i Sendaija. Do 2030. godine potrebno je provesti sljedeće ciljeve po kojima je Bosna i Hercegovina do danas ostvarila određeni pomak. Cilj A. Znatno smanjiti globalnu smrtnost uzrokovanu katastrofama kako bi se smanjio prosjek globalne stope smrtnosti za 100.000 u deceniji 2020-2030 godina u odnosu na period 2005-2015. Cilj B. Smanjiti broj ljudi pogođenih katastrofama u svijetu kako bi prosjek od 2020. do 2030. godine bio niži za 100.000 u odnosu na 2005-2015. godinu. Cilj C. Smanjiti direktne ekonomske gubitke uzrokovane katastrofama u odnosu na globalni bruto domaći proizvod. Cilj D. Znatno smanjiti štetu uzrokovanu katastrofama na ključnoj infrastrukturi i smanjiti ometanje pružanja osnovnih usluga, među njima zdravstvenih i obrazovnih ustanova, pored ostalog i razvijanjem njihove otpornosti. Cilj E. Znatno povećati broj zemalja sa nacionalnim i lokalnim strategijama smanjenja rizika od katastrofa. Cilj F. Znatno poboljšati međunarodnu saradnju zemalja u razvoju, adekvatnom i održivom podrškom za unapređenje njihovih nacionalnih aktivnosti na provedbi. Cilj G. Znatno povećati dostupnost i pristup sistemima ranog upozoravanja za višestruke opasnosti, informacijama i procjenama o riziku od katastrofa. Iako postoje pomaci u postizanju ciljeva Sendai okvira, BiH se i dalje suočava sa nedostacima i izazovima koji mogu utjecati na stabilno i potpuno postizanje ciljeva i prioriteta do 2030. godine. Glavni izazovi za Bosnu i Hercegovinu su nedostatak integrisanog i sistematiziranog prikupljanja i analize podataka o katastrofama, nepostojanje historijske baze podataka, nedovršena baza podataka o štetama i gubicima, nedostatak stručnosti i profesionalnih kapaciteta, složena i višeslojna struktura upravljanja rizicima, postojeće političko okruženje, nepostojanje strateških, političkih i normativnih okvira na svim nivoima upravljanja, ograničeno uključivanje i sudjelovanje sektorskih aktera, ograničen pristup sistemima ranog upozoravanja. Društveni sektori nisu dovoljno zastupljeni u smanjenju rizika od katastrofa zemlje i drugim mehanizmima koordinacije u kriznim situacijama. Više od 20% teritorije Bosne i Hercegovine izloženo je poplavama koje prosječno pogađaju oko 100.000 ljudi godišnje i oko $600 miliona bruto domaćeg proizvoda. 46% teritorije Bosne i Hercegovine čini poljoprivredno zemljište. Oko 20% stanovništva zaposleno je u sektoru poljoprivrede. Rekordno visoke temperature i suša izazivaju gubitke u poljoprivrednoj proizvodnji procijenjene na $1 milijardu. Više od 700 šumskih požara zahvatilo je Bosnu i Hercegovinu proteklih 10-ak godina. Direktna nastala šteta iznosi preko $60 miliona. Sendai okvir predviđa da zemlje potpisnice transformišu politike u području smanjenja rizika od katastrofa. Primarni odgovorni akteri su institucije u BiH koje treba da dijele odgovornost u ovoj oblasti sa lokalnim vlastima, privatnim sektorom, civilnim društvom i drugima. Bosna i Hercegovina treba pristupiti smanjenju rizika od katastrofa zajednički, holistički i proaktivno. Održivi razvoj Bosne i Hercegovine ne može se postići dok katastrofe i dalje potkopavaju ekonomski rast i društveni napredak.